Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Mentakasngi kakat waitering no pra arajar arhuar uba amros jaran ula pelipat ba ya kedukan hardware ha kedan nong mensong kaba long tra hidam bat ya kini kedukan lajer keteng kum ka Orient Bell Tiles ha kejing pelipat ba ini kedukan lasak hilang dau dealer jangka company Orient Bell ki bahyang bahsem ki parlok lem bat ki brio jangka company Orient Bell bertangin hak ini ribon katang beli kan ka showroom tais nikirman kerja kan ka showroom cumi kayu cumi uba jaran lo itu baka jing peli kini kedukan kalong ban pensuk ikipat ba nak keleng ke sorsilong bat ikipat ba kathan ke baju tiet iki tiles nak ni company uba jaran lo itu baka jing peli kini kedukan kan long ru kum kalat pan aikam ajam iki samlawat kam ki besong pasa akathan nong mensong kerten junga kade amrus jaran masong sa minta me namusong kedan kene ka dukan kene ka showroom taisru kade me namusong kedan te nikon siap na aingo yo boleh regnat mah nadu bedang sedang nadu benang dang kat san senam kat senam ngalik belas ni sah ha kibreu hadir nang tu nganang banyak kali tengah nyak kali banyak kali tengah sedang berbisnes no tak por banyak kali tenri lembah kajing alam uban ajrong ni mangasala ban lek ki bisnes pedang kajing long driver mah dan ski tengah la laminat bahai kene kam dan bisnes nam taban yala de ngam nikong siap ngam ju po resiki kam kai kam yu klub iteng kam nakata kada masalah ban ya cuma te
ya por banang sedang ka bisnes ta kijing ke bobon Henry ladon ka por banyak kali babu truk ka dan ke bas por bas ni truk la so dei ban keng no mlong shu mlong kijing bla ka bala ban hatak por ban ba ten rei ngakan mau ya kentien bai ong ni ipa tong ini di no kali nga don kata kajing mut jing balingin di kelingan persyam banyak besyak mat ong nai di kali bala da jenjar mengangkat neru nai di kali dengan lek stom dak bak kamai keji ertat dengan bisnes rengkat por nang nyak trok tengah ya kumta ski kita kijing barok ke don shu dala ya bah kikam jam kelasuk kalau lam lenti kam ya kat bang nyimut ya ke bah kam ton jing shu kam ton jing shu te ya semat te haba trei ke iba bah patru lada nyimdon kapisa nalderu perlok ki kersyam jing trei kumleng la poi du bang hang ne ba ngala le gene dealership jong gene katais gene ka kertais ke kerteng ke orenbel mah gene katais ko ba biang ka ba ya jauh ha tengah aingu yo boleh ba unyalam ti bakan nangya cakmat nangya cakrang dengan bisnes jangan tengah kerpat iki perlok perjualan iki kini basyam sinong haneka silong tu ne sabar silong ru bakin ya kebakin lek swas kau sya kebun ki ong ba kibreu ba kilit tais kilit thiet kau ti te sobha bani persyang swana na pramangi yo ka biang ka bhapan ban ka doru ka biang hi kene company rem than rum dai minta simen ruyo nara ruyo kini ki karong ruyo nanta ki hardware barok la ngala elek bala heban penbiang kawe ngakerpan iki pajba mo bakin sobha ban kersan lam yang ni bagi nak sedang ya kan te lemba kejing ya kersan lam ki pajba te ngila banyak cakrang te ngai tangkata kumleshbon Good evening. This is Rajiv from Orient Mail Limited. Orient Mail basically is a tiles company. We are starting our business from 1977 with the guidance of Mr. M.K. Daga. Right now we are having 4 plants all across in India. That is Doda, Secunderabad, Hoskote and Morbi. We are having more than 2,500 channel network all across India, having 2,000 design on floor on 12 variant and 1,500 wall design in our portfolio. We are starting our new showroom with joint venture with Mr. A. Jarain. Farm name is Mrs. A. Jarain in Shillong, and he is newly started our business, and we believe will get success from this store, and A. Jarain will get better business, better opportunity through this showroom. Thank you.